ariko cyangwa asigaye iminota mike ari hafi ubwo mutubwira baba bafite amakuru ari updated kabisa. Ubwo bikomeza nsuhuze abarimo gukomeza kuza dabo nakuramukije fly high. Vivaldi twari tuguherutse kera cyane. Felix, Paul, how are you? Shanti na Lady B n'abandi bari hariya, Shani 5, Nshuti, hoba abagabo mwajya he? Njya nkunda izina ryawe cyane. Urumva na ngumuki Karabayomba n'abandi mwese muri umwanya w'ibyubahiro. Rero muze tuganire, ubwo mwabonye topike, let's mpe abo turi kumwe bagira icyo babivugaho, noneho dukomeze ikiganiro. Niko itabero nawe nakuramukije cyane, sorry nari ngusimbutse. Sawa. Simeon nicyo watubwira kuri topike and then Yego urakoze cyane Raziska, sinzi niba munyumva neza. yego. Yego nagusuhuje, nsuhuje ndetse na Hobe turi bufatanye muri iki kiganiro, ndetse n'abandi mbona bamaze kuhagera. Ngira ngo n'ubundi topic bayibonye uko ivuga, uko tugiye kubigarukaho muri kino kiganiro, ariko wenda mu ncamake, mu makuru make nagerageje gutoza, ariko turagenda n'ubundi tunabaha updates z'ibigezweho. ni uko mu masaha rwose make cyane ashize, ari uko ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryamaze gutangaza ko ryafashe santere ya Kiriba, iri mu ntera y'ibirometero bigera hafi kuri 20 ugana mu mujyi wa Uvira, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Barwanyi rero ba AFC M23 ubundi bari kurwana bamanuka, aho kuva urugamba rwo mu kibaya cya Rusizi rwatangira mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Wenda ubwo kuba dukurikiye mu babibonye cyangwa se mu babikurikiye, byagiye bigaragazwa nabo ko n'ubundi birukanye ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi, ariko nk'uko mubizi n'ubundi iri kwifatanya n'ingabo zimwe z'u Burundi ndetse Wazalendo n'indi mitwe yindi irimo FDLR ndetse n'indi itandukanye. Ariko biga nkubwire ko updates zihari ari uko AFC M23 yamaze gufata uduce twa Katogota, Rurambo, Ruberizi, Ruvungi, Mutarule cyangwa se Mutarule, Bwegera, Nyakabere na Sange. Mbere yo kwinjira rero muri Kiriba, igicamunsi cyo kuri uyu munsi turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2025, bivuga ko yabanje no gufata santere ya Runingo. Igikuba rero nababwira ko cyacitse mu mujyi wa Uvira na mbere y'uko AFC M23 ifata Kiriba, kuko hari humvikanye amasasu, urusaku rw'amasasu bivuga ko yarashwe n'abarwanyi b'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo. Ni amasasu bivuga ko yanatumye ibikorwa by'ubucuruzi n'amashuri bifungwa mu mujyi wa Uvira kubera ubwoba bw'uko byahungabanywa n'umutekano muke. Amakuru kandi nanone ahari ni uko aya makuru ava muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko ingabo nyinshi z'u Burundi zagaragaye ziva mu bice byafashwe ndetse bimaze no gufatwa kuva imirwano yatangira, birimo Runingu, zisubira iwabo nyuma yo kurushwa imbaraga n'aba barwanyi ba AFC M23. Ku itariki y'8 Ukuboza muri uyu mwaka turimo, ubwo ni ku munsi w'ejo, nibwo hari havuzwe ko guhunga ku bwinshi kw'ingabo z'u Burundi, iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo byabayeho nyuma yo kwamburwa iyi santere ya Sange. Ngira ngo Raziska n'ubundi mwari mubyinjiyeho mu kanya na Lady B nyirago, ariko wenda turaza kuganira, reka wenda tubane twinjire mu kiganiro tubisesengure, ariko twibutse n'abantu ko ibi biri kuba nyuma y'uko ku munsi wo kuwa 4 w'icyumweru gishize, hari tariki 9 z'ukwezi turimo kwa 12 cyangwa se uku kwezi turimo kukuboza, nibwo hasinywe amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Nabyo wenda turaza kubyinjiramo gake, ariko
mwibuke ko intambara iri kuba hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iri huriro cyangwa se n'ababyita umutwe wa FCM23 kuri ubu ngubu. Ibi ni ibintu byanatangiye mbere gato y'uko n'aya masezerano y'amahoro aba. Hari ku munsi wo kuwa kane w'iki cyumweru tuvuyemo, ubwo turaza wenda kubyinjiramo tubiganireho, ariko wenda mbere y'uko tubyinjiramo nyirizina, nk'uko wari umuhaye ijambo, reka wenda mbanze nanjye nakire Hobe, sinzi niba wenda utwumva, niba nawe wafata ijambo, hanyuma noneho mu kanya tukinjira mu kiganiro noneho mu buryo burambuye. Urakoze cyane Simeo, sinzi niba unyumva. Yego turakumva. Urakoze cyane kutubwira muri makeya ibigize ikiganiro na bimwe nambwe bakuru ari kuvugwa. Ngira ngo ni intangiriro nziza kugira ngo ikiganiro cyacu kize gukomeza kigenda neza. Muri make icyo nakongereraho kugira ngo ikiganiro kize gutangira gifite umurongo ujyanye na topic cyayo, kugira ngo buri wese abone uko yiyumvamo, nuko iyo tuvuze imirwano muri Sud Kivu ni igice cya Kongo gituranye cyane cyane n'u Burundi ndetse n'ibindi bivuga ariko cyane cyane n'u Burundi. Imirwano yarakomeje mu minsi nk'umunani ishize, yarubuye kandi ifata indi ntera, aho ihuriro rya FCM23 twirwanaho ryagaragaje umuvuduko udasanzwe, aho bagiye bafata ibice byinshi cyane, bimwe wagiye unavuga, bakuyemo ingabo za Kongo n'abandi bazifatanije nka FDLR, leta y'u Burundi n'abazalendo, kugeza aho ubu ngubu intambara igeze ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Bisobanuye ko byaba ari nko gushyira iherezo kuba u Burundi bwakwambuka bwisanzuye bwinjira mu gihugu cya Kongo, kuko ubundi bambukaga nk'abajyi wabo kubera ko bavuga ko bafitanye amasezerano na leta ya Kongo mu bijyanye no kuza kubatabara, ariko ntekereza ko ubu ngubu bisa nk'ibyashyizweho iherezo, nubwo wavuze ko bari muri kilometero numva bigera muri 20 bataragera Uvira, ariko amakuru nuko avuga ko bamaze kugera muri Uvira. Igisigaye ni ukumenya ngo ese biraza ibyo topic yibaza, ese imibanire y'u Burundi n'abaturanyi bashya bahoze barwanya cyangwa n'ubu bakirwanya iraza kuba yihagaze gute. Ntekereza rero abantu baza gutanga ibiganiro cyangwa batanga ibitekerezo, ariko ntabwo bibuza n'abantu kujya muri mu byaranze iyi ntambara muri rusange kugeza igeze aha ngaha, kuko ntawe wabitandukaniriza n'abayobozi b'u Burundi bavuga amagambo, usanga bagerageza n'ubundi kuzanamo n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ntekereza ko amasezerano yasinyiwe Washington yari asobanutse cyane, yari afite ukuri kose kubiri kubera mu karere. Ubwo rero abandi baza n'ibindi birenze amasezerano afite component zose zibiri kubera mu karere, afite component zose z'igisubizo cy'ibyakabaye biboneka mu karere. Abumva ko iyi ntambara bakayivanga n'amasezerano ya Washington bagomba kubitandukanya, ahubwo iyi ntambara yo igomba gukemurwa n'amasezerano ya Doha hagati ya FCM23 na leta ya Kongo. Ibyo nabyo yenda biraza bifite uko biza gusa, udangira ngo ikiganiro kize gufata umurongo kize kugenda mu murongo. Ndazisika, sinzi niba wakomeza, turaza duhe n'abandi umwanya tuganire, numvaga abitwara. Murakoze. Thank you, merci beaucoup Hobe na Simeo. Dukomeza kubasuhuza. Chris, how are you? Nadine na African Boy n'abandi mwese mukomeje kuza, na Yuhi ndabona yahageze, na Didas na Mashari Bella inshuti n'abandi mwese mwicaye. Inkwakuzi uzamuke rwose, turimo turabyina ikisirimba turi gusirimba na the best. Muzamuke tuganire kuri iki kiganiro, turimo no kubyina cyane intsinzi cyane muri bice byinshi mwabonye byabohowe. Ngaruke ku kantu uvuze Hobe, gasekeje kandi kanababaje mu baturanyi, uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga bw'abaturanyi bw'abarundi akicara mu ntebe rwose agakora conference avuga ibintu atasomye amategeko biri muri iriya gahunda, ibyo basinye ntaho bihuriye ntavuze. ariko semana usika abantu basigaye bayoborera muri théâtre, abantu basigaye bayobora muri théâtre. aricaye avuze ngo u Rwanda rurimo rurabatera, ngo u Rwanda rwazanye imodoka, ngo u Rwanda rwazanye. Are you really serious? U Rwanda rw'u Rwanda rurwanira hehe? Eske ngo rwateye Burundi hehe? Donc batangiye kurira
bya bintu by'ubushize wa mugabo yariraga ngo u Rwanda rurimo rushaka kudutera, daboro murahagurutse iwanyu mugiye muri Kongo kwica abakongomani, biranzaho kugira ngo muvuge ati murimo muratsindwa, mutangiye gushaka kuvuga ikindi gihugu cy'abaturanyi kidafite aho gihuriye n'ibiri kuba n'ibyo muri gukora muri Kongo. Ndavuze aba bantu bite byabo, donc biteye ubwoba. Ni kwa kundi umuntu atangira kuwukora ikibi yangiza agatangira akamoka akiriza, nka bwa bwana bukina bwakubitwa akabwo butangira kurira ngo kanaka niwe wanshotoye kandi wabanje kumushotora. So rero buriya numiwe ukuntu uriya muyobozi, cyane no kuvuga izina ry'Imana mbabarire, arimo kuvuga ibintu umuntu muzima umuyobozi wumva ari ibintu nyine bafite gahunda basigaye badutegekeramo usanga ibabaje gahunda bategekeramo ibabaje muri iki gihe tugezemo. Umugani wa His Excellency wavuze ngo ubuyobozi bwa primitive kabisa. Ubuyobozi bwa primitive busigaye buteye ubwoba. Wowe urakorera umuntu ikibi warangiza akaba utangiye kwiriza, warangiza ugatangira kuba urira. So muze rero kuba bihari bishyashya biri current, ariko abantu babyumve ko ni ibintu biri gutangazwa kuri ubu ngubu, ariko by'uko n'ubundi aba barwanyi b'uyu mutwe wa FCM23 bakomeje gutsinda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari kugaruka hafi y'umupaka uhuza Burundi. Ubu turi no kuvuga ko Burundi rwose basa nkaho babwinjiyemo, ibi ndetse byatangiye no ko wenda bishobora, wenda bitewe n'abasesenguzi ko bari gusesengura bavuga bati biri buze gutera impungenge ku bihugu byegereye uwo mupaka. Ariko nanone ndagenda mbaha referanse y'ibiri kuvugwa, kuko ndi kugenda nkotinga bimwe mu binyamakuru bitandukanye byagiye bibyandikaho, nk'icyitwa The New Times nicyo cyanditse ko muri iki cyumweru rwose hari impungenge z'uko n'ubundi izi ngabo zigomba kwinjira, cyangwa se abarwanyi b'umutwe wa M23 zishobora kwinjira mu Burundi. Ariko nanone muri iki cyumweru biravugwa ko nk'uko ikinyamakuru cyitwa enquête.cd kibivuga, abantu barenga 20,000 bimukiye i Bujumbura bahunga, ni mu masaha atarenze 24 gusa uhereye nonaha, bava mu mujyi wa Uvira, ni ubwo muri Sud Kivu, kubera ko hari ikintu cyo gusa nkaho babashyiraho iterabwoba, ndetse n'iyi mirwano yabaga ihuza cyangwa se hagati y'uyu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi n'indi mitwe iyishamikiyeho. Hari kandi na raporo y'uko ingabo z'u Burundi hamwe n'iz'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye zigabanya imirwano, zimwe mu ngabo zikaba ngo zagiye zisubira mu Burundi, ariko kandi bakavuga ko byari bigamije kugira ngo birinde ko M23 yagera ku butaka bw'u Burundi. Nubwo ubu turi kuvuga ibindi bihari, ibyo ni byari byatangajwe n'ikinyamakuru cyitwa The New Times, ariko kandi nubwo hari izo mpinduka ndetse n'impunzi ziri kwinjira i Bujumbura, ntabwo havuzwe neza ko M23 iri mu Bujumbura. Ni icyo gihe ikinyamakuru kivuga ibyo ngibyo mbere yaho gato, cyangwa se wenda ko hari ibitero mbabarire byari byatangira i Bujumbura, ariko bikavugwa ko hari abantu bavaga mu duce twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bahungiraga i Burundi kubera ubwoba, kubera ko n'ubundi nk'uko mubyumva hari iyo mirwano. Ariko nanone umuntu akaba ashobora kureba bitewe n'ibyo abasesenguzi bari kuvuga, ese umutekano mu karere, ihungabana ryawo rihagaze rite, kubera ko iyi ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kugira ingaruka n'ubundi ku bihugu biyikikije nk'u Burundi, kuko n'ubundi bamwe muri kariya gace
nk'uko wenda mubizi abahazi bacumbikira i Bujumbura, ibi bishobora no guteza nyine ikibazo cy'impunzi, ibibazo mu bijyanye na taransiporo, mu bucuruzi ndetse no mu mutekano, ndetse kandi ku kijyanye n'umubare munini w'abimukira, buriya iyo abantu benshi bava mu gace kamwe bakajya mu kandi kubera umutekano muke, biba bisaba ko haba ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi na sosiyete muri rusange biba bigomba kwitegura kwakira abo bantu batangiye kuba impunzi. Ariyo mpamvu haba hakenewe ko habaho ubufasha, haba bw'ibanze, hari amazi, hari ibindi nkenerwa aho ngaho, umuriro n'ibindi, mbese ubutabazi bw'ibanze kugira ngo n'abo bantu bahunze babashe kubaho neza. Hari kandi n'ihungabana ry'ubucuruzi n'urujya n'uruza hagati y'abantu, biri buze kuba byashobora kuba byahungabanywa, ubwo ndavuga hagati y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, kuko biraba bitakaje imbaraga mu bice bimwe na bimwe, bituma nyine ibi bice navuze haruguru byibasirwa, ndetse kandi yaba no muri ayo masangano y'imihanda yambukiranya imipaka. Ibyo rero abantu babyumve, wenda turasangira ijambo nk'uko wari ubivuze Razisika, bamwe wenda baduhe n'amakuru nk'uko Hobe yari abivuze mu kanya, gusa nta statement irajya wenda ahagaragara aka kanya, cyangwa se niza kuza turi mu kiganiro turaza wenda nayo kuyigarukaho cyangwa tuyibwira abadukurikiye, ariko dusangire ijambo tubyumva ko hari ibitaraba official, ariko nanone icyo tuba turi gusangira ni amakuru aba ari kuvugwa kugeza kuri uyu munota wa none. Ngira ngo ubwo nagusubiza ijambo, wenda sinzi niba hari wabashije kuzamuka kugira ngo wenda dukomeze dusangire ijambo n'amakuru. Murakoze. Murakoze cyane Simeho, reka duhe ijambo Nkwakuzi ko nabonye na network irimo iramujabuka, none atubwire rwose ukuntu arimo gusirimba n'andi makuru yaba afite. Merci Nkwakuzi, twakwakiriye cyane. Razisika uranyumva? Yego cyane, loud and clear. Urakoze rwose, mfite connection itari nziza wa mugani bitewe n'aho ndi, ariko ni amahoro nubwo yaba mbi, aho nkatikira ni aho ngaho, ariko nta kundi. So mu by'ukuri sinzi Simeho ahantu arimo arakura amakuru, source yiwe rwose uyu munsi ndimo ndayidoutinga. Simeho 20 km 20 km urimo uravuga urazikura he? Ubu Uvira yafashwe kare, ntiheruka Uvira imaze amasaha arenga 6 yafashwe, wenda ntuhazi, ariko Uvira yafashwe kare banarenze. Mbese uvuye muri Plaine de Ruzizi, reka nguhe map wenda nuko utahazi, uvuye Plaine de Ruzizi ubundi twavuga ko itangirira mu Kamanyura ku mupaka kuri boda y'u Rwanda na Kongo, hariya mu Bugarama, niba ari umupaka the other side ya Kongo ni Kamanyura, kote y'u Rwanda ni mu Bugarama. Ukagenda ukava Kamanyura ukigira imbere ukagera Gatogota, ukava Gatogota ukagera Ruvunge, ukava Ruvunge ukagera Sange, ukava Sange ukagera Mutarura, ukava Mutarura. Ni harehare cyane, ngira kuva Kamanyura honyine kugera Uvira ni ibirometero 90. Ariko ndakubwiye ngo side ibi uri muri north side ya Uvira, sinzi ndabona ndi kubura connection. Razisika uranyumva? Turakumva cyane, uracyahari. Nikatika wenda ndagaruka. So ugera kuri north side ukinjira Uvira, kwinjira Uvira uburenga aho bita Kiriba Ondesi, ukigira imbere gatoya ukagera aho bita Kawizi, wava Kawizi ukagera Kavimvira. Aho Kavimvira niho hari amasanganzira, umuhanda ukata ubwo agoshe ukata ukajya kuri frontiere y'u Burundi na Kongo, nanone ugakomeza imbere ukaba winjiye mu mujyi wa Uvira, ukaba winjiye aho bita Gasenga, wava Gasenga ukinjira Murongwe. Murongwe ni nka centre commercial ya Uvira muri makeya, ni nkuko wavuga Mateus cyangwa commercial ya Uvira. Wava Murongwe ukinjira Kimanga, wava Kimanga ukagera Karyamabenge, wava Karyamabenge ukagera kuri Karundu. Karundu niho hari Grand Poro nini ni Poro, by the way ni Poro ya kabiri muri Kongo ku bunini uretse Poro ya Matadi. Iyo Poro rero niho abasore b'amadubu, amasore b'intare niho bapigiye goti muri iri joro, niho baraye. So sinzi amakuru aho uri kuyakura ngo ntibarafata Uvira ngo asigaje 20 km urazikura 20 km. Ntaho bihuriye rwose, aho ngaho bahageze kare, ahubwo barimo barigira imbere bagana Kigongo na Makobora. Wakoze ubabarire kuguca mu ijambo, ngira ngo njyewe nk'uko navuze, niba wanyumvise neza, navuze
ibyari byashyizwe hanze n'ibinyamakuru n'ubu ibyo ndacyananiwe ibyo nabonye ko ari binyamakuru journalist. n'ibirenfomutse. Yego kugira ngo ubwo rero ni nacyo navugaga nti kugira dusangire amakuru nk'uko wowe uri kuyaduha wa mugani ushobora kuba hari uburyo uri kuyakurura, niyo mpamvu ubwo nagira ngo ahubwo wowe tubwire uko bihagaze. Ibyo mbabwiye rwose ukuri guhari ni uko Uvira yafashwe, si ibyo gushidikanya. Nta nubwo tukirimo tubitekereza ngo abanyamakuru bashobora kuba atari informed, ukaba wasomye wenda ikinyamakuru kidafite amakuru nyayo, ariko Uvira yo iri libere 100%. kandi Uvira erega ni teritwari, naho bazakomeza za Kigongo za Makobora hose bakiri muri teritwari ya Uvira, ariko icyo twita Uvira centre, Uvira ville ni Uvira yafashwe kuva muri sud kugera muri noro yayo. Kuko muri est ya Uvira ni Lac Tanganyika, ho nta urumva muri lac natwe. Noro ya Uvira nako west ya Uvira ni imisozi miremire ya bita Chaîne de Mitumba. Iyo Chaîne de Mitumba rero urumva nta hadatuwe, ariko Uvira mbese ituwe uvuye muri Plaine de Ruzizi, ituwe muri sud kugeza muri nord kugeza ugana muri sud, kandi hose hafashwe 100%. Nta na santimetero n'imwe isigaje rwose. Iyo ngayo niyo makuru niko ameze uko nguko. Gusa icyo twasaba ahubwo information ufite nyayo rwose, i Burundi bahunze ari benshi, bahunze population z'abantu batuye Uvira bahunze, ariko abatahunze bose ubu bameze neza. Hari abari bari no mu gisirikare cya FARDC, hari abavandimwe bari baranabuze nuko bajoininga, bari barabuze naho banyura, ariko uyu mugoroba rwose bose baraye babonetse. Kugeza kuri uyu munota barimo baraza umwe, ariko presque bose bamaze kuza, uretse bamwe butugara, bamwe babagizi ba nabi, bamwe bisha abantu, bamwe basahuye, bamwe bavyoye abagore, bamwe bagize barahunga. Ubu ngubu ariko icyo turimo turasaba ubu ngubu kugeza ubu ni ukuva Kamanyura kugera Uvira yose, abaturage bari mu mazu yabo ejo mu gitondo bazave mu mazu bahishuke. Of course umuzalendo wahishe nabi wisha, abo ngo bazakirizwa ubutabera. Abazira nteramwe bari bafite zizafatwa ariko turatekereza ko zose zahunze zagiye, niba hari izigihari nabo babazalendo na turiya tugara tutunyamurenge tw'utugara bose abo ngabo bahunze. Ubu ngubu rwose icyo dusaba ni uko bazahishuka ejo. Ngira ngo mwabonye mu kanya ka video ka Honorable Moise Nyarugabo, wenda niba mutarakabona, arimo arabasaba ko bava mu mazu bakazakomeza ubuzima busanzwe, bave mu Kangoki, Goma na Bukavu byarafashwe, amahoro ubu ngubu ni yose. Ubu ngubu Uvira rero mu minsi mikeya kuwa gatandatu tuzahakora umuganda. Kuwa gatandatu bitegure umuganda, muri Kongo bawita Salongo. Ndabizi ko baracumva ikinyamurenge n'ikinyarwanda, baracumva, turaturanye, bashaka turababwira mu Gifaransa no mu Giswahili. Karibu sana, samedi tutafanya Salongo, mutoke mu manyumba mukuye, hakuna problem. Ce sont les libérateurs, balibere Goma, bakalibere Bukavu, bakalibere Plaine de Ruzizi yote, hakuna mutu mwamu alikufa. Ni muze, nta uzabica, nta nuzabakoraho. You guys, you are most welcome. Mukuye naho bahungiye Burundi bo, cyo ahubwo twibaza buriya situation igiye kuba pire. Murabona Abarundi ko bari muri situation imwe yo gushigikira Kongo, rero babikoraga ku mugaragaro. Buriya FARDC yo nta niyari kihari, n'Abarundi bashakaga kuresista gusa, n'Abarundi baresista gusa. Abo ngabo rero uyu munsi ntago tuzi niba baparvenye kudesarma ziriya nterahamwe ngo bazambura intwaro, ntago tuzi niba babaretse. Iyo ni cercle vicieux rero igiye kuzakomeza, bamere nka kwa kundi niba zigiye kuzajya bagaruka bagatera nk'abacengezi, ariko je ne pense pas. Sintekereza Uburundi ni bushobora gukinisha biriya bintu. Ubu ngubu turi hejuru ya Bujumbura. Kubazi Uvira mu by'ukuri, Uvira iri hejuru, iri hariya hatuwe ni muri plaine gatoya, ariko hejuru itikikizwa. Nababwiye ko west ya Uvira igizwe n'imisozi iriya bita Chaîne de Mitumba. Ubu ureba Bujumbura nk'uko umuntu yaba kureba mu gihorihori. Iyo uhagaze hariya uba ureba Bujumbura nk'uko mbese mvuge uti ni nk'uko umuntu yaba ahagaze kuri mojari arimo arareba Nyabugogo cyangwa ku giti cy'inyoni. Hariya iyo uri mu misozi hariya Uvira uba ureba Bujumbura nk'ureba mu gihorihori cy'umuntu. So nibakinisha biriya bintu bakongera bagaha bariya abantu inzira bakaza bakibesha gutera, icya mbere ni ikibuga cy'indege, nicyo tuba tureba mu gihorihori. Abarundi bari hano batwumva bagende babwire bariya muyobozi wabo, babwire bambaye haga, babwire uriya generale wabo wavugaga ngo aratwanserike ngo ashaka kutwicisha inzara. Uyu munsi 24 hours baduhaga, ariko nako basa baduhaye 72 hours, ngira ngo amasaha 72, ariko ubu ngubu aho bigeze bari basabye amasaha 48 kugira ngo babe basubiye iwabo.
amasaha 48 yabarangiranye yari ataranarangira, ariko nababwiye ko umupaka wakavimvira umuhanda ujya Kavimvira ujya kuri boda wari umaze gufatwa byarangiye. Ubu ngubu barimo barashakisha inzira aho bita za Baraka za Fizi za Force Bendera, bashobora kuzambuka mu mato, wenda nibagira umugisha bakabareka bakazaseruka muri side y'u Burundi aho bita za Rumonge na za Nyanzarake na za Gitaza, mu bice nka biriya byose byo muri side y'u Burundi. So niba bafite ubwenge nibambuke mu mato, kandi nababwiye ko Poro twahageze. Buriya Poro nayo yubakiye hasi hejuru ya Poro juste haruguru y'umuhanda. Abakontorora amazi yose kongera hirya cyane hajya muri nanone muri sud ugana za Kalemi na he, nibibesha n'inzira y'amazi bazayibura. So twaba tubasaba ko first of all bareka abaturage batwumva bave mu mazu baze. Samedi tuzakora umuganda Salongo. Ubu ngubu Uvira iri libere 100%, nta espace nimwe isigaye. Sud y'u Burundi na twihora, ntago tudufite uwo mutima wo kwihora. Abantu bageze ngo bihore haba agahorero, ariko ibyo ngibyo nta bihari, nta nubwo biteganywa. Nibayoboke baze basanga abayobozi, bave muri propagandiste bamuyaya, bave kuri babitakwira, bave kuri ba Dave, bave kuri urebe nk'ibyo ngibyo barabizi. Ariko nk'ubu nyine kuri Twitter right now nazisubizanye n'uwo ngo witwa Dave, iyi parike yanaryamye za Texas, arimo aravuga ngo Uvira ntirafatwa. Arahazi kandi barabizi 100% arabizi, ariko kubera propagande zabo abitwa ba Daddy N, hari undi w'interamwe witwa ngo niba ari Bureau d'étude mukunda kumwumva n'ibyo bakirimo, ariko barabizi ko batsinzwe, barabizi ko bahavuye. So population ni ikenewe, ni igomba kuza. Nimusohoka mu mazu yanyejo mufite umutekano, mukabona ntaho bakoze, mukabona ntaho kwambuye ibyawe, muzagubwa neza kurusha. Razisika nibaza ko ari ibyo ngibyo mu by'ukuri. inkwakuzi urakoze cyane. Yes. ariko mbere y'uko Yeah. wenda dukomeza ijambo no ku bandi mbona nabo bazamutse, hari ikibazo nagiye kubaza, ngira ngo wenda nabo wavugaga bakisa wenda nk'abaguhinyuza, niwe uri kuduha amakuru. Wenda birashoboka ko ari uko nta tangazo cyangwa se amakuru y'ibinyamakuru byinshi birakonfirima by'uko koko yafashwe, ariko wowe urabivuga nk'umuntu ubizi ubihagazeho. Ubundi Uvira iyo urebye ubona ko n'umujyi wa Bujumbura ni hafi rwose, harimo ibirometero hagati ya 30 na 32, ariko gerageza tugeranyirize wa mugani nk'umuntu watubwira guhazi. Ibi ni iki biri buze gukira igitutu kuri Bujumbura? Hanyuma ariko mbere yaho gatoya, ni iki utekereza gitumye nyuma n'ubundi y'igihe kitageze ku cyumweru habayeho hariya amasezerano y'amahoro, hari yari yabereye, n'ubwo wenda yari hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta ntambara iri hagati yabo, ahubwo intambara iri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya AFC/M23, ariko hari yari yabaye i Doha hagati ya AFC/M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuki utekereza ari iyihe mpamvu itumye imbere? Gerageza dusesengure kugira ngo wenda n'abari hano batabyumva babashe kubyumva. Urakoze Simo. Ikibazo cya mbere cyo uvuga ngo ni hagati ya Uvira na Uvira na Bujumbura ngo ari 35 km, je ne pense pas. Ishobora kuba ari, sinzi no munyumva, ndi kubona connection none iri kunyereka ko mbuzo uranyumva. Turakumva rwose. Yeah. So ibyo ngibyo nshobora kuba ari ibya kera, kuko ibyo nkubwira by'ubu ngubu kana Gatumba center border
ni imipaka ifatanye kandi Gatumba buri iri muri Bujumbura, Kavimvira kabiri muri Uvira, nta 30 kilometero irimo, ni nka nta na zone netre ibamo. By the way, ni nkuko wavuga, reka nguhe urugero, ni nkuko uzi umupaka wa Nemba mu Bugesera. yego Muranyumvara? Yes, ni umupaka ufatanye nka kuriya kwa Nemba, bakorera mu nzu imwe, nta na 1 kilometero rimwe, ni imijyi ifatanye, hariho akazone netre gusa gatoya k'amafu. Kera niho yabaga zone netre, ariko ubu ngubu ni imijyi ifatanye, ni imijyi ifatanye, harubatse, je ne pense pas ko hari na 2 kilometero. Ibyo ngibyo byo niko nabivuga rwose. Wenda Google Map cyangwa Google whatever ishobora kuba ikikerekana apartire ya Bujumbura mu mujyi hagati, na hariya nakubwiye Murongwe kuri centre commercial ya Uvira, wenda niho bagereranya bakaba ariho bita ce genre de kilometre, ariko ni imijyi ifatanye, ni nka kuriya kwa Gisenyi na Goma. Ntushobora kubitandukanya uvuge ngo Gisenyi na Goma ari 30 kilometre, reka naho ni kuri hafatanye rwose, hafatanye kuri n'inzu ku yindi. Ushobora no kuba uri mu Kavimvira ugahamagara umuntu uri hakurya de l'autre côté y'u Burundi, mukavugana mukumvikana, nta na telefone mukoreshe no kumvuga gusa. So izo 35 kilometre sinzi aho babihera, ariko map ihari nyayo nka kuriya kwa Gisenyi na Goma mu by'ukuri. So kandi niko bimeze, kuko nta n'umugezi uhari. Umugezi uhari ni Rusizi, kandi Rusizi iri the other side y'u Burundi, ntago Kongo igera kuri Rusizi. Abarundi ahubwo barenga Rusizi bakaza bagana kuri Kongo, kuri frontiere ebyiri nta n'umugezi uhari, kuko Tanganyika iba yasigaye kuri right side. Icyo ngicyo cyo cyafatwa ku gihe cyo mvuga rero kuri biriya bya Doha byabaye. Reka tureke ibya Washington bya Washington byo n'iby'u Rwanda na Kongo byo ntibinatureba, ariko ibya Doha byo byari ikinyoma, no kubeshanya. Niba wakurikiye na conference de presse uyu munsi yabaye Goma, Corneille Nanga coordinateur wa FC yababwiye ko biriya bintu byose bagaragaza ko ari ukubesha. Ku minsi yose basinyaga amasezerano, Kongo niyo yaviolaga CCLF. Even last week Kongo yarashe, mwabonye helicopter yasuye mu Minembwe yarije kurasa abaturage. The week before indege yari yarashe, twapfushije abasaza bapfuye bazira amasharing gusa, amabomba akarasa mu baturage, abasaza kubera amatansiyo, kubera kurwara za pressure. Twarashinguye umureverend pasteur washinguye mu Minembwe Sunday. Ntago bigeze bubahiriza CCLF. Rero nta kindi ko byari kugenda, nta n'ukundi bahora bavuga bakabinginga bakabereka. Kandi ubwo rero ntugire ni muri Sud Kivu gusa, ni Masisi nuko, ni Masisi ejo bundi babombarize aba population y'abaturage barerasa. So AFC nta yindi shwa yari ifite. Yewe nibakubesha, even Sunday intumwa za AFC niba tari Monday, Sunday na Monday ahubwo bashaka kuzagenda bazasubira Doha, ariko nta kintu kizavayo, kuko Tshisekedi na guverinoma yiwe nta na kimwe bubahiriza, ni ukubeshanya gusa. Ntacyo bakora, nta n'icyo bubahiriza, nta n'icyo bateganya kubahiriza. Bo bari bizeye ingabo z'Abarundi bababesha ngo bazarendo, niko kundi kwabo birirwa birasaga bakirasaga, ukagira ngo ukabona utugabo tugenda turwaye n'amavunja n'iki, ari kumva ngo ariko ngo urusasu ntitwakwinjira muri twa tuguru twiwe. Ni ikibazo, ni ibyo ngibyo, niyo myumvire. Bari vraiment primitif. N'Abarundi mwabonye ko bari batangiye gusheringa apartire y'u Burundi, batangira kurasa muri plane. Mwabonye mu Kamanyura hapfuye famille imwe, umugore umwe n'abana be 3 kubera igisasu cyaje kigwa mu nzu kibasangamo. So sorry for them, ariko ngira ngo imbunde yavaga i Bujumbura aho hariya mu Cibitoke cya Rugombo. N'uyu munsi ntawuzi, nari ngiye kuvuga ngo niba igihari, ngira ngo mwabonye ibyayibayeho. Hari ikintu cyagiye kimeze nk'umukororombya kirayikubita, cyabanje kujya i Bujumbura cyongera kugaruka kirasa mu Cibitoke cya Rugombo. Iyo mbunde sinzi ukuntu iteye yabarashe, ariko yabanje kubarenga ibanza i Bujumbura iragaruka irongera irabirasira irabarasa. So ntabwo Doha yo nukubeshanya, nta bihari. Yewe na Dimanche bazasubirayo. Dimanche bazasubiraho rwose, maragere avance ya Uvira, ariko nari ngiye kukubaza nti nubwo wenda uri muravuga uti amasezerano n'ubundi ya Washington ntacyo abirebaho cyane, ariko nyamara hari igihari, kuko mu biri kuvuga biravuga ko hari ingabo n'ubundi muri iyi ntambara z'u Burundi ari nazo zanashotoye ziva i Burundi, ari naho hari ibirindiro zishotora umutwe wa FCM23, ari nayo mpamvu ishobora kuba yatumye uyu mutwe cyangwa se ihuriro bavansa. Ariko muri aya masezerano tuzi yabaye ku munsi wo kuwa 4 mu cyumweru gishize, perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko ari amasezerano agaragaza umuhate wo guha abantu amahoro, avuga ko icyo gikorwa ari umunsi wo guhitamo icyizere, agaragaza ko icyo gusinya ari ikintu kimwe ariko gushyira mu bikorwa ari ingingo zindi. Ariko nanone avuga ko Uburundi kuba bwabyitabiriye wenda mu ncamake ari ukugira ngo ibe umuhamya w'amasezerano. Ariko si ubu
umuntu akibaza ngo aya mahoro perezida Ndayishimiye avuga yaba ari bya bindi wenda bya politiki byo kubigaragaza, kuko wenda ari politiki uri gukina, ko bivugwa ko n'ubundi ingabo z'u Burundi nazo ziri gufatanya n'uyu mutwe. Simeon, biriya ni ibinyoma. Arabeshya akibeshya wenyine akagira ngo arimo arabeshya abana. None se yavuga ngo amasezerano yavuye guhagararira ngo basinye, ayo masezerano akaba ari ay'amahoro yarangiza, uratekereza ko iriya mbunde yari yashinze mu Cibitoke cya Rugombo yarashe ku cyumweru, amasezerano yayasinye ku wa kane, uratekereza ko yari yayishinze ari New York se cyangwa ari Washington? Ya n'imbunde yasize yari yarabyiteguye, iwe yari azi ibyo arimo. Mbere y'uko ajya Washington yari yasize ibihumbi 12 by'abarundi byagiye bizingira Minembwe. Mwumvishe umuvugizi wabo wa gisirikare kuri BBC abyiyemerera, avuga ko bazengurutse Minembwe ngo hariyo Red Tabara. Nta yuazi, nta niyarabona, nta nigeze haba. Bari babizi, bamfete bo babonye imbaraga gusa, basabye amasaha 48, ariko biriya ni nyirarubeshwa, ari amasezerano ya Washington icyo yayavugaga ngo niyo kuzana amahoro. Niba ari ayo mahoro ubwo naye hagati y'u Rwanda n'u Burundi, nagenda afungura Akanyaru umupaka, nagenda afungure Nemba, nagenda afungure ikibuga cy'indege wenda Rwanda inahiture, ayo niyo niyo mahoro wenda yavugaga. Ariko muri Kongo yarabizi neza ko nta mahoro ahashakira, nta n'amahoro yavugaga. Simbizi, ariko mbona abesha ni kwa kundi kwihora yikubita ku gatuza ngo afite ingabo zikomeye, ngo nibafata Uvira ngo aratera mu Bugesera. Ese wowe uri mu Rwanda, urusasu rwavuze mu Bugesera, ahubwo reka mpindukire nanjye nkubaze, wenda waba ubizi kundusha, uri hafi aho ngaho, ari ikintu aricyo wumvishe? yewe ubu ndimo ndakubaza wowe nk'umusesenguzi, ariko nta kibazo, wenda nunyemerera turakomeza tubane, ariko wenda turaza kongera tunakugarukeho, kandi urakoze ku makuru duhaye. Ariko wenda tutaza kwiharira ijambo, twumve n'abandi. Ngira ngo hari uyu mbona witwa Sakeli, ngira ngo nawe wafungura mic niba ahari hari inyunganizi cyangwa se igitekerezo, noneho nawe ukatubwira. Urakoze cyane. Jesse, ngiye kuvuga byinshi cyane kuko Rwakuzi yabivuze byose ibyo nagiye kuvuga. Yabisesenguye, mugabo jewe ko numva nta kindi nakongera ku bwanje. Icyo gusa navuga nuko nagira inama Abarundi, abasirikare b'u Burundi bari hariya muri Kongo, namwe nk'Abarundi, mwebwe nimwe mufite imbaraga, nimwe muvuga ijambo rikumvikana ku Barundi bari hariya, ibo bagataha bakareka gushyigikira leta ya CNDD-FDD, ibo bagataha iwabo. Kuko izo babone hariya, hari byamaze kubonana na benshi cyane bafashwe matekwa, bahaye barira, bari kurira bavuga ngo bashowe mu ntambara batazi. So rero mwebwe nka hano nk'Abarundi, nje simbona amaspace menshi cyane avuga cyane ku by'iwacu, ahubwo nkamwe mwebwe mwaje mubakangurira cyane, mugiye mubabwira ko ibo baza bataha, cyangwa niba bashaka basaba ubuhungiro, basaba ubuhungiro, barindwe. Abadafite uburyo bwo kugira ngo basubire mu Burundi barambike intwaro, AFC wenda irabafasha, kuko abenshi barafashwe kandi barindwa neza, na n'ubu baracyarinzwe, kuko turabizi ko hari abasirikare benshi cyane b'Abarundi bari muri za Uvira, bari no mu misozi, badafite uburyo bwo gutaha. Rero nkamwe abakora amaspace cyane cyane ab'Abarundi, mwabasabira bakarambika intwaro, bakishikiriza AFC aho bari, kugira ngo babafashe, kugira ngo bataza gukubitwa nk'uko bariya bose bakubiswe. Turi gutangazwa n'uko akenshi cyane Abarundi benshi cyane bari kwicwa hariya, cyangwa bari gufatwa amatekwa, ari abantu benshi cyane, ari Abatutsi, cyangwa se wenda bafite ubwoko basa n'Abatutsi, aribo bari hariya gusa. Tukibaza se kubera iki Uvira yafashwe,
abasirikare benshi cyane b'abarundi bambutse ariko hari abandi basigaye hariya. So rero ku bwaje ndumva niba hari umuntu ufite bene wabo hariya yabagira inama gusa ibo bakarambika intwaro hasi aho bari bakishikiriza intwaro nani ingabo za AFC zirabarinda umutekano nk'uko zibikora n'ubundi. So nicyo gusa njyewe nari ngiye kubasaba gusa. Murakoze. urakoze cyane Sarah Kelly. ngira ngo wenda mu gihe tugitegereje ko hari undi ubishobora wenda kuzamuka, reka twibutse abantu turi ariko kuganira nari ngiye kubaza Simon. yego Simon, hari ikibazo wari ubajije. Kuri wowe ubona ni gute byagenda kugira ngo iyi ntambara irangira muri Pays de Grand Lac? Ese ni gute ubitekereza kuri wowe uyu munsi? ubu ngubu ngewe ndimo ndakubaza nkabaza n'abandi, reka igisubizo naje ndakubaje nawe. ntabwo biri bukunde kuko ubu nyoboye ikiganiro kugira ngo tuganire mbaze, ahubwo twumve ibitekerezo by'abandi. ariko wenda nanjye nuntumira wenda mu kiganiro cy'ubutaha nzitabira kandi nta kibazo rwose my brother. so ubwo niba unyemereye ahubwo ngira ngo hari twakomeza n'ikiganiro kugira ngo tugende twumva n'abandi, ariko mu gihe wenda Razisika ukidufasha kugira abandi bantu wazamura ababishoboye. wamfasha, ndabona senata na kanda hariya munzamurire. ngira ngo okay, mukanya Razisika ari kubikoraho sakede, mukanya wenda arabazamura. nagira ngo nibutse abadukurikiye, wenda birashoboka ko hari abajoyininze ko turi kugaruka nk'uko bibona kuri tayito. ni ibintu biri kuvuga ko kugeza ubu ngubu AFC/M23 iri muri Uvira, nibyo turi kugarukaho, ariko noneho tunasesengura ese Bujumbura bitari kure ya Uvira ese izitwara gute kuri uyu muturanyi mushya? ese bimeze bite? muraduha ibitekerezo. hari bimwe nabonye byamaze kuza muri comments. hari uyu witwa Mugabo Paula yanditse ngo Ndayishimiye Evariste nakora ikosa ryo kutavana ingabo ziwe zose muri Congo azaraswa avanywe ku butegetsi, ariko inama namuha nagirana ibiganiro na AFC akura ingabo ziwe mu minembwe hose bashyikirane bazabana neza, ariko narasa gato azakurwa ku butegetsi. hanyuma hari uwitwa ayo ni amagambo ya ntuza ya nanga. byashoboka ko washyira kuri mute kugira ngo utabangama mu kiganiro. twari twaguhaye umwanya kugira ngo tubanze twumve n'ibitekerezo by'abandi, hanyuma nuza gukenera umwanya uraza kongera usabe igitekerezo, uzamuye ikiganza, hanyuma nawe wongere utange igitekerezo. hari uwitwa Inyambo y'Igatare yanditse ngo wow, rwose nanjye ubu ndumva nishimiye ko Uvira ubu ibohowe guhera Kamanyura hose. uzi ko 2017 nagiye Ruvungi banyaka telefone yanjye, noneho kuri polisi headquarter ati umva ntihabeho M23. hanyuma undi witwa Gikwerere ati ariko banyakubyara umuntu yitwa Bidakwira. ngira ngo ntawe ntibisome ko nanone ntabwo mu biganiro byacu twibanda kuri comment, dusoma comment ziri positive ariko zitibasira abantu ngo zizemo ibitutsi, muranyihanganira. ariko indi ngira ngo ya nyuma naba nsorejeho muzimaze kugeraho. hari uwitwa Mugabo Paula ati abasirikare b'ingabo z'u Burundi basigaye bishyikiriza ingabo za AFC zirabarinda neza, zibomora ibikomere abarundi nta kibapfa na AFC. ikibazo ni CNDD FDD. ngira ngo Razisika nibyo bitekerezo bimaze kuza, sinzi niba ahari wenda nagusubiza ijambo hanyuma tugakomeza mu kiganiro. urakoze cyane Simeo, urakoze cyane kabisa, uyoboye neza. Sakeri agiye hehe? network iramujabutse agaruke rwose. hari abantu yari yavuze ngo tuzamure, ariko ntabwo twabazamura batatubwiye ko bari available, ko hari igihe umuntu aba ari mu kazi ari busy,
agashyiramo yumviriza gusa ariko adashobora gusaba mike cyangwa adashaka no kuzamuka. Twubaha uburenganzira bwa buri muntu, niba bisaba nta kibazo rwose turabaha mike bazamuke nawe batuganirize. Sinibuka amazina yavuze ariko dukomeza gusuhuza abaje. Hobe naguje ijambo none uko twakirira twirwaneho noneho dukomeza kuri iyi topic. Merci beaucoup, murakoze uranyumva neza Raziska? cyane rwose. Okay, murakoze cyane. Shimiye Simeo n'abandi bose batanze ibitekerezo. Ngira ngo iki ni ikiganiro kirambuye aho buri wese ashobora kuvuga uko abyumva, ariko byose biganisha kuri topic. Rero uko abantu bagiye batanga ibitekerezo turabishimye kandi turabibubahiye. Ikintu kimwe navuga kuri abantu bagomba gutekerezaho nabibutsaga ni ukwibutsa ko iyi ntambara aho yatangiriye naho igeze. Abantu bibuke ko ingabo z'u Burundi zatangiriye muri Nord Kivu zirwana zifatanije n'iza Congo FDL na Wazalendo, baraza nyuma y'amezi menshi cyane, baraza bagera muri Sud Kivu bahamara igihe kinini cyane bagerageza kurezi. Ntabwo ari resistance yabayeho, nuko hari hakiri uburyo bw'ibiganiro bwari bugishakishwa, ariko ibyo biganiro ntabwo byatanze umusaruro kubera ko ngira ngo hateguwe ubwicanyi bukomeye cyane bwakorewe Abanyamulenge n'ubwo bwari bukibakorerwa, ariko twizera ko ubusa nk'ubwagiyeho navuga ko ari icyemezo hari igisubizo wenda kuri icyo kibazo, nubwo tutavuga ko umwanzi cyangwa ugamije kwicaraho yagiye cyangwa bihagaritse, ariko at least hari icyo byagabanije. Ibi bivuze iki rero? Bivuze ko impamvu abantu batinda kuri urugamba nuko ari nkaho rushyira iherezo ku ngabo z'u Burundi muri Congo mu buryo buri officiel, nizongera kuhambuka zizahambuka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo rero ni ikintu kimwe abantu bagomba gutekerezaho. Niyo mpamvu abantu bagatinda kuri iki kintu cyo kuba abantu bari gutinda kuri intambara, kuba M23 turafashe Uvira, ni ukuvuga ngo biratanga igisubizo cyangwa bigatanga icyo nakwita nk'umwanzuro ku bijyanye n'ingabo z'Abarundi zari zarigeze akari kajya he muri Sud Kivu. Hazasigara hanganywe n'indi mitwe itera ubwoba nka FDLR, haze guhangana na FARDC, haze guhangana na Wazalendo, ariko ikijyanye n'ingabo z'u Burundi zo niziramuka zongeye kwambuka, ubwo zizambuka nk'iziteye officially nk'u Burundi. Ngira ngo ubwo ngo naha umwanya n'abandi twavuze bihagije, twaha umwanya n'abandi bagatanga ibitekerezo byabo, twirwaneho. Wafata umwanya. Ko munyumva Hobe? Turakumva. Icyambere ndabashimiye kuba mumpaye ijambo. Nyuma ica kabiri sorry, hari umuntu uri kumpamagarira musi nuko muri kunyumva. Turakumva. Nari muvuze ko icambere ari ugushimira Imana yuko uyu munsi kabisa ni umunsi w'umunezero ntangere. Twebwe nk'Abanyamurenge bamaze imyaka hafi 7-8 mu bibazo, mu ntambara, nta munyamurenge uva mu Minembwe ngo yiki Buvira, nta munyamurenge uva Buvira ngo arenge mu Minembwe. Kandi aho ngaho ni ahantu hari ibirometero bikeya cyane, haba ku maguru haba ku modoka, ariko iyo nzira yari imaze imyaka 8. Rero kubona uyu munsi ubutabazi twamaze iminsi dusengera, twamaze iminsi twifuza, uyu munsi bugeze iwacu, Uvira ikaba libere, ni ikintu pe cyo gushimira Imana. Ikindi cya kabiri, hari ijambo Afande Rugabo yavuze mu minsi ishize mikeya, ndibaza atarashira n'amayinga 2, turi kwamagana iyi blokis Abarundi badukoreye. Nivuga Abarundi simvuga Abarundi bose, ndavuga iyi leta ya CNDD. Aravuga ngo Abarundi turabasaba bamanuke bajabuke iwabo amahoro, kandi nibanga gutaha ku mahoro bazabamanura babajabutse, kandi nitumara tuzabana nabi. Rero ndibaza yuko yarabivugishijwe n'umujinya, ariko ntabwo dufite kubana nabi n'Abarundi, usibye yuko nibanabyifuza naho bizaba, yuko ubu ngubu turabaturanyi babo. Ubu ngubu AFC M23 twigwaneho bagiye kuba abaturanyi babo, abantu bazi umupaka wa Gatumba. Ndibaza yuko na ahantu abantu barebana ku maso mu Burundi no muri Congo, imipaka n'utuzu twegeranya amabariyeri. Rero
abarundi baraduhemukiye muri ibi bibazo kandi ndibaza yuko i Burundi sinzi ko Burundi arico gihugu cari gitekanye kimeze neza ku buryo cyari kwishora muri bino bibazo cyari kuja gutanga iyo support batanga nabo ndibaza yuko iwabo igihugu carapfuye bamaze imyaka nta matara bafite bamaze imyaka nta sukari bafite bamaze imyaka ndagira ikintu cose mu Burundi nta gitoro ntaki ariko aho kwiyokipa n'ibibazo by'iwabo barazamuka bo bafata igisirikare cose bakirunda iwacu baragenda baratuzunguruka bazunguruka ubwoko bwacu kugeza aho ubu nyine umunyamurenge yarasigaye ahabwa uruhusa rwo kuja ku isoko umuntu akandika demande yo kuja ku isoko abarundi bakaduharurira tutari mu gihugu cabo umurundi akatugenera aho tugomba kugenda n'aho tugomba kugarukira umurundi agarura ngo uyu munsi ngo isoko ngo irarema abantu 8 ngo abarenga kuri abo 8 ngo bare suspecte uburundi bwaraduhemukiye bwitwaye nabe muri ibi bibazo ariko ndibaza ubu nyine bamaze kubona yuko intambara ataragapfizi kimiriza umuntu umwe kandi na nyina wundi yobyara umuhungu ubu nyine bamaze kubona yuko uko biri kose abanyamurenge cyangwa se abatutsi muri rusange muri Kongo babyaye kandi amahoro turi gushaka tuzayabona babishaka ndetse batanabishaka tuzayabona dukoresheje imbaraga zacu rero abarundi ndabizi yuko nubwo babahaye 48 heures kubera yuko bari buzuye muri iriya ho plateau yose hari abatarambuka hari abakiri mu mashamba nibamanuke batahe bajabuka iwabo inzira ya Uvira yo wenda nibagira negotiation bazayibaha bambuke yuko AFC na SADC yamaze amezi angahe igoma kandi bayihaye inzira irambuka rero n'abarundi nibavyifuza bazambuka ariko bavi iwacu bagenda iwabo baje kurindira iwabo baje gukemura ibibazo by'iwabo ese nitwe dufite ibibazo byinshi kubarusha ko ngira ngo nabo baragoye barapfuye bagiye bakicara bagatekereza ku gihugu cabo bagatekereza kuri avenir yabo bagatekereza ku butegetsi bubi bafite bakagenda bakareba kuza batunganya igihugu cabo rero abarundi bajabuke basubira iwabo nde ariko none ico ngico canakemutse niba tajabuka noneho bazanabajabutsa yuko irya jambo rya rugabo ryuzuye niba twaba ubu ngubu dushobora no kubaha lift tukabageza mu gatumba babishaka haba kuneza cangwe kunuze cyangwa se uko bashaka kose hanyuma kuri ku bantu bari kuza hano ngo Uvira ntirafatwa ibiki n'ibiki abo ngabo kugeza ubu nyine turabizi yuko hari abantu bo mu Kagara n'abandi bataremera ko ndagira na Goma yafashwe rero kuba Uvira itafashwe cyangwa se yafashwe ico tuzico nuko abaturage bacu babaye libere abaturage baramaze afa amezi 3 mu nzi Uvira badasohoka tuzkwira ijoro babonye ibyishimo basohotse abaturage bacu bari bamaze amezi baja no kwibomba kuri robine kuvoma hari abantu mu minsi ishize bigeze gukubitwa abandi bararaswa ngo basohotse bagiye kuvoma ariko turabizi yuko rino joro bitabaho turabizi yuko ejo abaturage bose kimwe n'abandi ari nayo revolution dufite ari ukugira ngo umuturage wese yisange yumve ko ari umukongomani turabizi yuko ejo abanyamurenge n'abandi baturage bose bari Buvira bari bakandamijwe n'ubutegetsi bubi bazasohoka bazatembera kimwe n'abandi bose rero ndibaza yuko wenda twareka gucurisha inyundo hagati gahari bamwe ngo yafashwe ntiyafashwe tweco tuzico gusa nuko nyine yuko ibuvira ntabwo ari Europe ntabwo ari he ibuvira ni iwacu kandi tuwafite ababyeyi bacu tuwafite abavukanyi bacu kabaratubwira amakuru kabaratubwira uko bamerewe kandi turashima Imana ko babaye libere ico kintu pe ni kintu abantu bari hari abari baduteye impungenge kandi noneho neziriya nzira z'iwacu ababyeyi bacu hari abantu bafite ibibazo byinshi ariko ubu nyine bigiye gukemuka ziriya nzira zigiye gutemuka abarundi bagiye gusubira iwabo igihugu congere gitugwe kimere abarundi amahoro bafite iwabo kubera iki nta murundi bagenera kuva ibujumbura gushika imuyinga cyangwa mu Kayanza ariko abarundi bakatugenera ngo uyu munsi ngo ararema ngo abanyamurenge ngo 8 ngo umunyamurenge ngo yemerewe ngo kuva mu Minembwe ngo ntarenge ngo mu Mikenge kubera iki ndibaza yuko abarundi barengereye ariko ubu nyine turabaturanyi babo ejo wenda bambaye ahaga bazafata urugendo bagende barebe ukuntu abana bahetse isezerano bameze bazoshike ku mupaka barebe noneho babone ko nyina wundi yobyara umuhungu ya rero murakoze cyane reka nsigire n'abandi umwanya ariko abarundi niba bagende baturize iwabo bakemura ibibazo by'iwabo ndibaza yuko mu bihugu byo muri region bifite ibibazo uburundi burimo
rero sinumva ko Burundi bwakagombye kuba igihugu kija gufasha ikindi gihugu gukemura no kubera nta muntu uza wimenya, ariko sinibaza yuko Burundi cari igihugu cyo kuja gutanga support ngo gikemure ibibazo. Umugabo yose urugo rwero yarusha akaja gukemura akaja gutabara urundi rugo. Rero bari abarundi bose bahenzwe, ziriya ngabo bari abana, mwabonye abana bafashwe b'abarundi batoya bagifite avenir, bahenzwe bashirwa mu ntambara za politike, batazi, batahe basubira iwabo, abatari bubashe guca Uvira ndibaza hari inzira nyinshi zibashitsa Bukavu, zibashitsa iwabo, bagende bace mu mato bambuke batahe, ariko abarundi bave ku butaka bwacu baduha amahoro, ntimba bakeneye kuba impunzi naho, kandi Kongo ni igihugu cera nkuko Chef Muhire yavuze, ntimba bakeneye no gutura, twabaha n'amasambu nubwo tutanababurika, twabaha n'amasambu bagahinga, ariko bagatura bakaba abaturage, bakareka kwivanga mu ntambara, bakareka kwivanga mu bibazo, baduheza amahoro. Nta murundi nta munyamurenge uragenda kuderanje Uburundi. Rero nta kuntu abarundi bagomba kuza kutugendera ngo uyu munsi ngo hararema ngo abanyamurenge 8 mu isoko yo kwa Ntayobegwa. Sinzi nimba Ntayobegwa ari uw'Ingozi cyangwa iyo soko ari y'Ingozi. Umurundi akatubwira ngo uyu munsi ngo ndimurenga hanga ngo musubira hanga ngo tubaye amasaha ngo ayangaya ngo mwigira hanga. Abarundi ndibaza yuko ariko amateka ibi bintu ni histoire tuzaguma tuyibuke. Abarundi bazibuka yuko hari igihe bigaze gukora amakosa muri politike, kandi n'ingoma ya ubabarire kuguca mu ijambo, ndi kugira ngo wenda urahita ukomeza, ariko ndi kugira ngo niba no muri space harimo n'abarundi tutaza kujeneraliza tukumva ko abarundi bose ari abifuriza inabi wenda ibiri kuba kuri ubu ngubu. Ntabwo ari abarundi bose, ndi kugira ngo uze kuba specified, ariko hataza kugira umurundi ko tujya duhura na bamwe batubwira batari ko se kuki mwumva ko ari abarundi bose. Ntabwo ari abarundi muri rusange. Kugira ngo wenda waza kuba specific kugira ngo abantu batumva ko ari umuntu wese uri w'umunyagihugu cy'u Burundi ngo yiyumvemo hano. Nako konyine mbabarire ko nari guciye mu ijambo. Urakoze Simon, narangiza kugira mpeza abandi umwanya. Abarundi baze batubabarira, turabizi yuko ari abarundi dufatikanyije muri iyi koze, bumva akababaro kacu, bumva donc amagogwa dufite. Ariko nimba tuvuga abarundi bariyizi, umunyakibisaza yiyobegwa ni regime ya CNDD n'abadede n'abandi bose bashigikiye imigambi yabo yo kugira ngo baderasine umututsi. Bariyizi, sinibaza n'impamvu tuguma kubasubiramo. Yuko tuvuze umurundi uri innocent, udafite contribution muri iyi ntambara, ari mva ko atari we turi kuvuga. Ariko wenda kugira tuba tunaba specifique, iyo tuvuga abarundi tuba turi kuvuga iyi regime ya CNDD. Rero murakoze cyane, wenda naza gusigira n'abandi umwanya. Urakoze cyane. Yego Raziska. Wagira ngo mushimire rwose, ariko ataragenda nk'uko wabirukanye rwose aba barundi CNDD FDD, wowe ubibona gute? Ubona nubwo bari gutsindwa kandi ukabona ko hari n'ubwoba bafite, ubitekerezaho iki? Ko nabonye ukuntu bahagurutse batangiye kuvuga ngo bari guterwa n'ibihugu by'abaturanyi n'ibiki, ubibona gute? Nuko baratangiye kubona ko barimo gutsindwa, siritura kiriya kimodoka cyabo bumvaga bizeye cyarasaga ibisasu gitangiye cyaratwitswe, babona ko deje barimo gutsindwa, batangira kuvuza induru bavuga ngo abaturanyi ibi na ibi. Wowe bibona gute? Urakoze cyane Reziska. Njewe uko mbibona ku giti canje, abarundi barabizi amakosa bakoze, barayazi bonyine, kandi kujya bazavuga ngo umunyakibi ngo azahunga ntawe umwirukanye, barabizi yuko ibi byose baba bakora bigiye kubagaruka ku mutwe. Noneho nibo sinzi, ndibaza na Fandi yabivuze ati abarundi iyi ntambara binjiye mu ntambara batazi, ariko nibareba nabi izagarukira iwabo. Ubu nyine intambara igeze iwabo, bayitangiriye muri Noro bazi yuko ari ibintu batangiye bahakana ngo nta basirikare babo bariyo, ntaki bari bazi ko ari ibintu biri kure, ariko ubu nyine intambara iri iwabo, iri mu marembo y'iwabo. Nimba AFC igeze Uvira, AFC M23 twigwa nimba igeze Uvira,
deja turi abaturanyi n'u Burundi ntibareka gupanika rero iriya ntuze iriya president conference ntuze waba aherutse gukora uriya minisitiri wabo ndibaza n'ubwoba ni panike nta AFC ifite gutera Burundi ndibaza inkwakuzi yanabisobanuye nimba uno munsi bafashe Uvira bari bamaze a peu près une semaine bafite ibindi bice kandi bihana umupaka n'u Burundi nta Murundi bahohoteye nta gisasu cavuye muri Kongo ngo citure ku butaka bw'u Burundi au contraire abarundi nibo bashinze imbunda nta kintu kiraba baragenda besitana imbunda batangira kurasa abaturage abayinonsa bakohereza ibisasu mu bana bakohereza ibisasu mu badamu bakohereza ibisasu mu mihana mu baturage bituriye za Katogota n'ahandi rero abarundi iriya ni panike bafite ariko nibasubira iwabo bagende bamenye ibibazo byabo ntawe ufite kubatera ntawe ufite kubambukana twe rero dushaka no ko basubira iwabo bakadiringa n'ibibazo byabo natwe tukaguma iwacu tukadiringa n'ibibazo byacu ntawe ufite kubatera intambara ndibaza yuko nta ntambara ifite kurenga Uvira yuko iyo niyo teritware yacu ariko kandi nibumva yuko n'ubundi batanyuzwe ndibaza yuko Uvira na Bujumbura ntabwo ari kure uko biri kose bategerezwa kwicara bagatuza wabo tukabana neza ntawe ufite kubatera bareke panike nubwo ibyaha bakoze ari byinshi bazabibazwa bafite abazabibabaza hari inkiko mpuzamahanga ariko twe ntabwo tuyashobora kubaza abarundi bagende bagume twe tubasaba gusa no kubaguma iwabo bakabatrankiye bakadiringa n'ibibazo byabo natwe tukaguma iwacu tukabatrankiye tukadiringa n'ibibazo byacu urakoze cyane urakoze cyane turagushimiye ndagira ngo twibutse abantu ko iyi space iba buri wa kabiri ku masaha ya saa tatu z'i Kigali nuko uyu munsi yari yabayeho gutinda kubera ku masaha saa yine z'i Kigali z'ijoro nuko habayeho gutinda kubera ko abandi bari mu zindi space nazo zari ingenzi cyane tukayibutsa ko ejo kuwa gatatu nabwo hari indi space itegurwa n'intango y'umurage ku bufatanye na Hobe Australia iyo izaba ihuza amasezerano ya Washington iyahuza n'amasezerano Doha iyahuza n'iyi ntambara inarebera hamwe ibyitezwe nyuma y'iyi mirwano cyangwa ahazaza h'akarere ni space izaba irimo abahanga batandukanye benshi cyane ndayibararikiye ndabibutsa ko ikindi Hobe Australia nayo igiye kujya bategura ibiganiro buri wa kane ku masaha ya saa mbiri amasaha saa tanu z'i Kigali z'ijoro ni ibiganiro buri wa kane bigaruka ku makuru azajya bagezwaho mu masaha ndetse no ku cyumweru bagezeho amakuru yose yaranze icyumweru ngira ngo nanone tubutse ko Hobe Australia ifite ikinyamakuru cyitwa Hobe News cyandika abashaka kukira turaza bashobora no guflowinga iyi page ya Hobe Australia hari inkuru zose ziri update zijyaho buri kanya izo nkuru zishobora kubajyana kuri website mugasoma amakuru arambuye kandi Hobe Australia igira na YouTube channel yitwa Hobe News nayo muzajya mwakuraho amakuru ari update cyane cyane nk'ubu ibihe mukamenya amakuru agezweho abagenda caracara hirya no hino ku isi ngira ngo Raziska hari na chaîne ya YouTube arimo bategurira nziza cyane hari na chaîne ya YouTube arimo bategurira nziza cyane nayo izajya igaruka ku buzima busanzwe ni chaîne izajya igaruka ku buzima busanzwe muri rusange yitwa Diaspora ya hafi yacu ngira ngo umunsi yarangije kuyikora ubu mu minsi iri imbere mu biganiro bitazajya ayibasangiza mu ikurikirane ndumva ari izo information nagira ngo mbahe turakomeza reka nkongereho akantu kamwe Hobe kugira ngo banabyumve usibye n'ibyo wari uvuze de massacres à caractère génocidaire, de génocide culturel et économique ensemble, parce que arracher les vaches au Banyamulenge, c'est comme chez nous, avec la politique actuelle honteuse, où ils ont presque fini d'empêcher l'élevage de vaches pour remplacer cet élevage à d'autres politiques d'élevage
de vers de terre et d'autres trucs qu'on n'a jamais vus comme politique pastorale, je dirais. C'est honteux même de dire, c'est difficile même de dire que c'est pastoral ou élevage au Burundi. Donc, ce génocide culturel s'accompagne de génocide économique. Et là, la perception de ce que l'on aime dire que c'est la communauté internationale, c'est insignifiant pour eux. C'est insignifiant de telle enseigne que ils peuvent même conceptualiser d'autres sortes utiliser d'autres mots pour définir ou décrire le conflit. Au lieu de montrer que c'est identitaire, c'est comme cela qu'on a les experts, les soi-disant experts, à essayer de parler que c'est un conflit. Là, je parle entre les Batutsi de l'Est du Congo et le reste, que c'est un conflit entre les éleveurs et les cultivateurs. Donc, c'est vraiment difficile de s'attendre à des solutions à ce genre d'experts émanant de la communauté internationale des Nations Unies. Et c'est aussi difficile de s'attendre à des solutions adéquates par rapport aux Nations Unies qui œuvrent depuis 1960 au Congo en général et à l'Est jusqu'à maintenant. Ce n'était que des mots qui changeaient, mais avec les missions qui arrivent même à, à la dernière mission des Nations Unies de la MONUSCO actuelle, qui avait la principale mission de neutraliser les FDLR et les autres groupes armés. Mais maintenant, vous voyez, le résultat, c'est presque zéro. Et au moins, maintenant, elle sait bien les Nations Unies a fait l'autolabération maintenant. Elle a même s'est illustrée officiellement qu'elle est du côté de FRDC et du gouvernement. Donc, c'est vraiment des aspects clés qui montrent aussi que même les solutions ne devaient pas être attendues de ce côté de la communauté internationale. Et Dr Alexei Mvuka vient de montrer que les ONG n'ont pas eu le courage d'intervenir auprès des communautés Banyamulenge. Et c'est comme chez nous, analogiquement, depuis le génocide contre les Tutsis de 1993 au Burundi, jusque maintenant, les Tutsis rescapés qui n'ont pas été, qui n'ont pas été encore une fois exterminés par le CNDD-FDD quand il était encore au maquis, ils restent dans les camps ceux qui n'ont pas été chassés des camps de réfugiés pour effacer les traces, ils restent encore dans les camps de déplacés internes, mais ils n'ont aucun secours. Ce n'est que les Imbonerakure qui font la pluie et le bon temps dans ce camp de déplacés. Là, je profite de l'occasion parce que je vois Amor Fati, parce qu'il est rescapé des massacres à caractère génocidaire du 11 décembre 2015 que le CNDD-FDD a perpétré dans les quartiers à majorité Tutsi, ou même les quartiers où on se disait que c'était parce qu'il y avait les attaques des camps militaires, des quartiers où il n'y avait aucun camp militaire même qui était proche. On a pris tous les jeunes, on a pris les mamans, on les a violés. Il y avait même des FDLR qui se vantaient, qui avaient longtemps, qui ne pouvaient plus violer les femmes, que c'était en 1994 au Rwanda qu'ils le faisaient. Donc, et là, je fais le saut sur le caractère transfrontalier de cette alliance génocidaire, parce que le système CNDD-FDD qui est en train de perpétrer le génocide dans tous les angles auprès des Banyamulenge actuellement au Congo, le CNDD, c'est un système qui est né à partir de Lubu, qui est né au Rwanda, sous Kayibanda, et qui a commis le génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda, et arrivé par le soi-disant accord d'Arusha au pouvoir au Burundi, il a continué la même politique divisionniste et d'extermination systématique des Tutsis.
Et, et voilà maintenant, avec l'Alliance génocidaire, il fait des compromis avec Kinshasa pour venir. Et c'est la toute première fois au monde qu'un pays peut signer les accords pour sous-traiter, comme Dr Alexis Mbuka vient de le dire, pour exterminer une communauté, pour faire le blocage auprès d'une communauté. Et officiellement, le porte-parole de l'armée, Gaspard Balatuza, l'a accepté et l'a avoué. Et maintenant, c'est un processus qui s'illustre. Et là, si j'essaie d'atterrir, c'est mieux alors d'affronter cette situation de processus de libération et de façon aussi globale. De façon globale, de telle enseigne que si on essaie de voir cette alliance en fait est interconnectée par rapport aux régimes qui ont cette alliance. Si le régime Kinshasa continue avec cette alliance avec le CNDD-FDD, et même tous les processus de paix, même tous les accords de paix qui seraient signés, ils ne vont pas être opérationnalisés dans les deux pays ou bien même au Congo seulement, parce qu'il y a la face cachée de tout ce qu'ils font. Cette alliance résistera à cause de cette idéologie qu'ils véhiculent, parce que maintenant, même les FDLR, ce n'est plus les personnes, c'est une idéologie transfrontalière. Je vous remercie d'affronter ce genre de solution, parce que même le tribalisme et l'alliance génocidaire est déjà transfrontalière. Je vous remercie pour cette plateforme, mais aussi je félicite ce processus, j'encourage le processus, mais il faut qu'on essaie de voir ensemble de façon globalisante le plus jamais ça de cette situation qui a duré plus de 30 ans. Merci.